Olena 1 priložili ste i one pesme. Što ima? Uz kandidaturu. To imate očitovanja. Izvod iz registra koji ste isto priložili. Osoba za kontakt Dražen Šimić. Mora broj mobitela? 095 214 00 01. Na dan. 13. i sad je 11:40. Možete mi se potpisali tu ili budimo? To je to. To smo na 20% posla. Čestitam. Благодарим. Gospodine zamjeniče, čestitam. Hvala. E sad samo predam. Čestitam. Još pola posla. 3000 glasova i mi smo unutra.